by Kandoli Panchayat to clean the beach and behind the beach, that is the bushes. या पावटी जे क्लिननेस चालू आसले, स्पेशली दृष्टीन जे केल्ले तितले अप टू द मार्क नासले. दृष्टीचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपला. न्यू कॉन्ट्रॅक्टर इज कमिंग. Yeah, new contractor is coming, but they have to put all infrastructure in place first. So it will take some time. Till then, a good initiative by Kandoli Village Panchayat. I am also going to inform Kalangod Village Panchayat कि तुम्ही तुमचो बीच तुम्ही क्लीन करा. This beach is of the people of Kandolim and people of Goa. So tourists who are coming have to see that this beach is always clean. So they want it clean. So duty कोणाची? Duty सरकाराची जाता आणि local bodyची जाता. सरकारान टेंडर व्हडलो काढला. To bring the required infrastructure, it will take little time, like the vehicles to lift the waste. Secondly, bins. Bins have to be in such a way that cows don't come and throw them down, or dogs do not take whatever is in the bin away. They उडयतात ते हाला. So असले bin जावपाक जाय की तेका फिक्स करपाक जाय थिंगा ग्राउंडाचेर with poles and a net, so people can throw over there. सकला एक बायसन बोर्ड घातलो, so थिंगा only dry waste अशें जावपाक जाय. आणि strict implementation of no drinking on the beach. In the shacks you can drink. No drinking on the footpath. That is alcohol. Water, juice, सगळे पिवंक जाता. So हे सगळे implementation जावपाक जाय. हे जाताना village panchayat, Kandoli members, like-minded people, NGOs who shout we don't want this, we don't want this. इथून काम करा to improve the quality of tourism in Goa. NGOs can also help by telling all those people who are coming with bottles, they can sanitize them, they can tell them that Baba, yeah, not allowed. You know, positive log jao, ye sagle change godon adpa. All the locals who are in this business of tourism, त्यांचे कितें issues आहा, बिचाचे सायडीक जे आहा, आमी already मांडून घातलेले आहा, CZMP नुय घातलेले आहा पंचायती. We have also asked Ministry of Environment for us to relax rules for our locals, especially commercial business करपाक. See, there are some restaurants who are acting stubborn. They don't want to give segregated waste. Tenka fine padapkut jay. Minute you put 5,000 rupees fine, because the powers are vested to them. They are being given powers 500 up to 20,000 to put fine. घालपाची fine. जे कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट जर मस्ती करता तेका फायन घालिना जाल्यार कितें घालतले? आमचो कांदोली गांव सोबीत सुंदर कांदोली गांव आनी आमची बीच जावन आसा, आमची गिरेस्काय, आमची प्रायेक लागून जायतो ट्युरिस्ट लोकल एज वेल एज इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट भरपूर येता आमच्या, चड करून बिचाक लागून. तर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, हांव म्हणटलो आसलो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमी आमची बीच साफ दवरूंक. बीच साफ आहा जाल्यार ट्युरिस्ट येतलो आनी लोकांचे लायव्हलीहूड म्हणटा ते बीच आमचे कानोयच्या गांवान. तर बीच आमी सांबाळून दवरूंक जाय आनी ती साफ दवरूंक जाय. हालीं आमी पयले बीच जायती मेळ्ळी आहा आनी जायना, फावो ते बरें साफ सूफ जायना. तर आमी पंचायतीन चिंतलें एक 7 दीस बीच क्लिनिंग फ्रॉम सिंकेरी टू शिमेर, सगळे लिंगोड बीच सगळे आहा तितलें काडून नितळ दवरपाक. आनी ट्युरिस्ट सीजन, शेक सीजन कमी जावचे आनी वी वॉन्ट टू हँड ओवर टू द पीपल आनी लोकांन आहा तो ही सांबाळून दवरची म्हणून आमची मागणी तेंच्या कडेन. कित्याक बीच म्हणटा ती आमची व्हड्यांतली व्हड गिरेस्काय आनी ती आमी सांबाळून दवरया.